Сярод вялікай колькасці цікавых мерапрыемстваў падчас дня нараджэння горада Гродна бадай найцікавейшым быў фестываль традыцыйнай культуры «Скарбы Гродзеншчыны». Шматлікія падворкі з усіх раёнаў вобласці размясціліся ў парку Жалібера і былі аздоблены прыгожа і з густам. Кожны раён прадставіў свае традыцыйныя вырабы, а таксама смачную мясцовую кухню. Дакрануцца да нашых традыцый прыйшло даволі шмат мясцовых жыхароў і гасцей свята, а там было на што падзівіцца ды з цікавасцю правесці вольны час. Зазначу, сябры, што ўпершыню фестываль прайшоў у 2013 годзе і доўжыўся ён тады 2 дні. Спачатку гасцей сустракалі лічане, а потым жыхары вёскі Гудзевічы. З тае пары фестываль вандруе па ўсёй вобласці, а разам з ім і культработнікі. Яго прымалі Свіслач і Смаргонь, Астравец і Агустоўскі канал. Сёлета адрас фестываля Гродна, парк Жалібера. Першы рэгіянальны фестываль традыцыйнага фальклору «Скарбы Гродзеншчыны» праходзіў па ініцыятыве Інстытута культуры Беларусі. Работа падворкаў праходзіла пад назваю «Бацькоўскую спадчыну захаваем». На кожным падворку выстава-продаж вырабаў майстроў народнай творчасці. Можна было паўдзельнічаць у шматлікіх майстар-класах, з цікавасцю і з асалодай паспрабаваць стравы па мясцовым рэцэптам. А таксама можна было пабачыць элементы нематэрыяльнай культурнай спадчыны пад назвай «Гонар і годнасць панямоння».
Что-то я не такие не в духе, Тамарка. Не поели, не цогайся.
На галоўнай сцэне фестывалю прайшоў конкурс фальклорнага мастацтва «Галасы продкаў жывуць у нашых сэрцах». На ім удзельнічалі самадзейныя калектывы з самых розных куточкаў вобласці. Яны выконвалі абрадавыя і пазаабрадавыя песні, танцы, найгрышы, уласцівыя той ці іншай мясцовасці. Як жа хораша спявалі ўсе калектывы. На дворе да не рано. Галошники не поют, им гостинца не дают. Ай, на дворе да не рано. Ай, на дворе да не рано. Вы гостинцы даете, песни вымогаете. Ай, на дворе да не рано. Ай, на дворе да не рано. У нашего господара кудровая голова. Ай, на дворе да не рано. Ай, на дворе да не рано. Ем кудрами по красе, нам гостинцев принеси. Ай, на дворе да не рано. Ай, на дворе да не рано. Господыня Ботыка, ворочайся, худыка. Ай, на дворе да не рано. Ай, на дворе да не рано. Салтека шел на стол, а ножиками под стол. Ай, на дворе да не рано. Ай, на дворе да не рано. У нас сегодня толока, щука рыбу волокла. Ай, на дворе да не рано. Ай, на дворе да не рано. Кине землю живое зерне, прорасце залатым коласам, даць працяг новаму жыццю. Так і спадчына чалавечая існуе да таго моманту, пакуль наступнае пакаленне жывяцца за яе крыніцы, не аддаюць у абдымку бяспамяцтва і забыцця. Захаваць тое, што засталося ад продкаў, перадаць нашчадкам, каб зноў гучалі над дзіцячымі калыскамі даўнія мелодыі бабуліных калыханак. А кожнае свята і традыцыя былі напоўнены простай чалавечай мудрасцю, россыпам прыказак, прымавак, усё ў сілах чалавечых, у нашых сілах. Стала добрай традыцыяй праводзіць абласны фестываль традыцыйнай культуры скарбы Гродзеншчыны ў розных раёнах вобласці. Мінулае мерапрыемства ў 2022 годзе праходзіла на гасціннай зямле Смаргонскага раёна. Сёння, у юбілейны год для Гродзенскай обласці і дзень святкавання Дня горада, наша свята спынілася тут, у горадзе Гродна. На сцэну запрашаецца намеснік начальніка ўпраўлення культуры Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта Сняжана Віктаровна Куратчык. Добрый день, дорогие друзья, жители и гости города Гродно. Сегодня, в день города Гродно, в день 80-летия Гродненской области, у города Гродно удивительная, уникальная возможность увидеть мастерство наших дорогих мастеров, которые работают в Гродненской области. Фестиваль – это праздник. Сегодня вы увидели на подворках и кухню, и национальные строи, и все работы, которые сделаны руками мастеров.
Дорогие друзья, я искренне надеюсь, что данный фестиваль для нас всех это подарок. Я желаю вам всем хорошего настроения. И то, что будет впереди еще вас ждет, я уверена, подарит вам радость и тепло души. С праздником! Дякую за добрае слово і просім заняць сваё пачэснае месца. Сімвалам нашага фестывалю з'яўляецца традыцыйны беларускі пояс, які перадаецца ад фестывалю да фестывалю. Гэта абярэг, які прыносіць дабрабыт і поспех, вытканы ткачыхамі Лідскага, Астравецкага, Гродзенскага, Свіслацкага і Смаргонскага раёнаў. Настае урачысты момант. Перадача фестывальнага поясу ад гаспадароў папярэдняга фестывалю Смаргонскага раёна гаспадарам 6-го абласнога фестывалю традыцыйнай культуры «Скарбы Гродзеншчыны» гораду Гродна. На сцену запрашаюцца удзельнікі узорнага фальклорнага гурта «Нальшаначка», транслятары і пераемнікі традыцыйнай культуры Смаргонскага раёна і дырэктара Гродзенскага гарадскога цэнтра культуры Ілля Сяргевіча Хоціма. А гродзенскі пояс у сваю чаргу будзе выткан і перададзены падчас наступнага прыпынку ў вандроўцы нашага фестывалю праз 2 гады. Сябры, ваши апладысменты урачыстаму моманту фестываля! Дякую, Ілля Сергеевич, калі ласка, праходзьце ў глядзельную залу. А зараз прадстаўляем журы абласнога фестывалю традыцыйнай культуры «Скарбы Гродзеншчыны». Старшыня журы, доктар мастацтвазнаўства, прафесар, старшыня Беларускага саюза майстроў народнай творчасці Яўген Михайлович Сахута. Старшыня журы, намеснік начальніка ўправлення культуры Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта Сняжана Віктаровна Куратчык. Намеснік старшыні журы, грамадскі эксперт у сферы аховы нематэрыяльнай культурнай спадчыны, выкладчык школы традыцыйнага мастацтва Аліна Тадэўшаўна Каліноўская. Старшы выкладчык кафедры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і касцюма Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, член Беларускага саюза музычных дзеячаў Ірына Васильевна Мазюк. Эксперт беларускай славянскай кухні, гісторык кулінарыі Аліна Мікалаевна Мікульчык. Намеснік дырэктара Гродзенскага абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці Наталля Іосифовна Романович. Спецыяліст у вобласці традыцыйнай культуры, уладальнік спецыяльнай прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Яніна Анатольевна Барысевич. Сябры, слова старшыні журы Яўгену Михайловичу Сахуце. Шановні гродзенці, жыхары этого цудоўнага Прынёмаўскага краю і слаўнага горада Гродна. Мяне сюды паклікалі сказаць прывітальнае слово ад сталіцы нашай краіны, а я так і губляюся, что сказать, потому что уражены столькі, что, кажется, за пару хвилин, які мне отводятся, ну, это просто немагчыма. Это что-то незвычайное. И вот та назва традыцыйнага фестывалю, якая ўжо 6-й раз гучыць на этой зямлі, «Скарбы Гродзеншчыны», по-моему, як нельга лепш адпавядае тому, что мы бачылі раней на этом фестывале и что бачым сёння. Это такие скарбы, якія не ацаніць ніякімі грашыма. Таких скарбаў, по-моему, у еўрапейскіх краінах наўрад ці можна ўбачыць. Толькі ў нас, ну а ў дадзеным выпадку на нашай слаўнай Гродзеншчыне. Я так адчуваю, што у журы яшчэ наперадзе шмат работы, ну і такой работы, што просто руками разводишь. Хоць и называется конкурс подворков, а не який конкурс, коли там что не подворок, то своя отметность, своя пригожость, свои скарби. Ну, неяк разберемся. А зараз хочу еще раз выказать свое уражение незвычайное, просто захопление тем фестивалем, який вы наладживаете, дякуючи тому, что на вашей цудовной Гродзенщине, в вашем цудовном Гродне,
Ёсць такія цудоўныя майстры з залатымі рукамі і цудоўныя выканаўцы нашай фальклорнай спадчыны, што мы будзем зараз бачыць. Так што яшчэ раз дзякую вам за такое цудоўнае свята. Будем спадзявацца, што оно стане ўжо, як кажуць, заўсёды будзе праводзіцца. А мы з вялікай радасцю будзем прыязджаць па вашым запрашэнні сюды, каб атрымаць асалоду ад скарбаў Гродзеншчыны. Са святам гродзенцы! Прыміце, калі ласка, ад нас, з Ліўяўшчыны, шчырыя пажаданні і нізкі паклон. Мы людзі простыя, што чуем, тое і спяваем. Вось і сёння прывезлі песню з маленькай вёсачкі Кладнікі. Там жыве вельмі вялікая сям'я па прозвішчу Камар. Яны нам і падаравалі песню, якая называецца «Камар». Пачинаем. А в неделю свадьба будет, а в неделю свадьба будет, а в неделю свадьба будет, Камар муху сватать будет так. Камара муха любила, Камара муха любила, Камара муха любила, взяла водкой, напоила пьян. Камар пьяненький напился, Камар пьяненький напился, Камар пьяненький напился, под телегу завалился спить. Прилетели старые мухи, прилетели старые мухи, прилетели старые мухи, взяли Камара под руки, идем. Привяли его в долину, привяли его в долину, привяли его в долину, привязали за травину в стой. Камар злости набирался, Камар злости набирался, Камар злости набирался, отравили, оторвался, пал. И он упал, еле дыша, и он упал, еле дыша, и он упал, еле дыша, ручкой, ножкой не колыша, сдох. Хоронили при дороге, хоронили при дороге, хоронили при дороге, видны руки, видны ноги, весь на виду. Люди думали покойник, люди думали покойник, люди думали покойник. Это ж мухи полюбовник. Все! Давайте, люди, хай лунають пісні над Ньоманом, над часом, над журбою. Яхай напів їх ніби промінь весні. Усіх одарить радостью земною. Сама чорна брила, там дівчина
размати, вячерайте сами, як же мне вже надоело вячерати з вами, як же мне вже надоело вячерати з вами.
а нам пора марш до столу. Улетела зязюленька праз крутую гору, рассыпала пшениченьку только на полу, рассыпала пшениченьку только на полу. Ой, навошта та пшениця, що зернят немає, ой, навошта та родина, як мамки немає, ой, навошта та родина, як мамки немає. Усі девок ось матулі, у мене тільки татка, як не стала моей мамки, опустела хатка, як не стала моей мамки, опустела хатка. Ой, пойду я на могилу и стану плакать. Приди, приди, моя мамка, косу расчесать. Приди, приди, моя мамка, косу расчесать. Ой, пришла я до дому, стала вечерать, все чакаю свою мамку, косу расчесать. Все чакаю свою мамку, косу расчесать. Ой, лёжку я у камору стану куточек, ой, я мавжо моей мамки аж целый годочек, ой, я мавжо моей мамки аж целый годочек. Пойду, выйду на город свой, ты стану на градку, ой, як тяжко няма мамы, няма и парадку, ой, як тяжко няма мамы, няма и парадку. Сьогодні субота, а завтра неділя. Чому тебе, милий, сорочка не мила? Сорочка не бела, хоть завтра неділя. Маті у мене стара сестра, ще мала, і раплив я речку, сів на бережочку, тіні прийде мила помити сорочку. Пришла моя мила, помила сорочку, затихай размовой сядели всю ночку. Куды ветер веет, туды
Вось такі прыемны дзень быў на фестывалі, многа сустрэч і прыемных знаёмств. Так, дзяўчаты з Любчы, Любчанскі замак і робяць вось такую прыгажосць. І запрашаюць усіх туды прыехаць. Вот вельмі цудоўнае месца, правда? Так оно и есть. Если желаете приобрести керамические сувениры в Любче, то обязательно звоните нам сначала на телефон 29 809 64 46. Как вас зовут? Меня зовут Щуко Наталья. А меня зовут Агата Щуко. Ой, якое імя пригожае. Да. Ну все, дзяўчаты, я спадзяюся, што мы з вами сустрэнемся. Будем ждать. А ўжо ўвечары прайшла цырымонія ўзнагароджвання ў розных намінацыях, якую так чакалі. Является начальник управления культуры Гродзенского областного выканавчего комитета Климович Олене Викторовне. Добрый день, поважанные коллеги, поважанные гости нашего фестивалю «Скарби Гродзенщини». Ось пройшов у нас такий спекотний фестивальний день. Але пройшовши ось зараз по подворках, я так бачу, як на лавочках присіли наші викональники фольклорних пісень. Хтось жує некий хліб, тому що станюще вже можна, в принципі, працювавши, підсілкуватися. Велике вам дякую усіх удільників фестивалю за ту працю, яку ви робите по захованню білоруської традиційної культури. Ви такі пригожі у гэтых регіональних строях, але за гэтай прыгажосцю вялікая праца. Праца даследчая, праца по вывучэнню арнаменту, пасуну спадніц, кашуль, колеравага нейкага такога адметнасці кожнага рэгіёну. І гэта вялікая праца по аднаўленню рэгіянальных строяў. Вядома вам, еще не вы, я спадзяюся, за гэты час працы ў Гродна расказалі жыхарам горада, што гэта не проста прыгожа, а гэта на самай справе великая каштоўнасць наша беларуская, таму што вы ўсе вельмі розныя. Трэба гаварыць не карацей, таму што вы станіліся, ўжо хочаце атрымаць дыпломы. Буду карацей. Дзякуй за песні, якія вы спяваеце, тыя песні, якія пелі нашы матулі, бабулі. Дзякуй за тыя рамёствы, якія вы еще не прадставілі. Я думаю, журы крытычна адносілася і гаварыла, што вот традыцыйнае. Гэта вельмі важна, што вы не заўсёды ідзеце на, скажем так, паваду таго, каб хутчэй прадаць і зрабіць нешта вельмі сучаснае. Але разам з тым, з традыцыйным вы і нешта такое сучаснае ўносіце. Знаходзіце свайго і пакупніка, у тым ліку вашай сувенірнай прадукцыі. Дзякуй вялікі за працу, мірнага неба, здароўя і далей. Каб заўсёды з вами былі дзеці, якія разам плятуць саломку, вышываюць узоры, спяваюць песні побач з вами. Каб наша традыцыйная культура засталася у песнях, у рамёствах, у пераемнасці пакаленняў. Дзякуй вялікі, мне гаварылі, што я павінна яшчэ ўручыць узнагароды. Дзякуй, Елена Вікторівна. Просім застацца на пляцоўцы для цырымоніі ўзнагароджання. Культуры, Смаргонский районный центр культуры.
Узнагороджується народний фольклорний гурт «Живіца» Квасовського центру культури і розвиття народної творчості філіала Державної установи культури Київський районний культурно-інформаційний центр. Дипломом першої ступені узнагороджується народний фольклорний гурт «Йозкі Погіри» філіала Йозгавський дом культури Державної установи культури Дятловський районний центр культури і народної творчості. У номінації «Лепший фольклорний танцювальний колектив» дипломом третьої ступені узнагороджується узорний фольклорний колектив «Скарбоночка» Отдела культури і вольного часу, Дембровський сільський дом фольклору, Державної установи культури, Шушинський районний центр культури і народної творчості. Дипломом другої ступені узнагороджується фольклорний танцювальний колектив «Спадщина» Державної установи Карелівський районний центр культури і народної творчості. Дипломом першої ступені у номінації «Лепший фольклорний танцювальний колектив» узнагороджується узорний танцювальний ансамбль «Сальвяночка» Державної установи едукації Зілінська дитяча школа мистецтва. У номінації «Лепший подворок традиційної культури Гродненщини» дипломом третьої ступені узнагороджується Державну установу культури Волковиський районний центр культури і народної творчості. Дипломом другої ступені узнагороджується Державну установу культури Вороновський районний центр культури і народної творчості. І дипломом першої ступені у номінації «Лепший подворок традиційної культури Гродненщини» узнагороджується Державна установа культури Слонімський районний центр культури, народної творчості і ремесла. Це подворка традиційної культури Гродненщини. Дипломом третьої ступені узнагороджується Карелицький район, центр культури і народної творчості. Дипломом другої ступені узнагороджується Островецький район, центр культури і народної творчості. І дипломом першої ступені у номінації «Лепша презентація подборка традиційної культури Гродненщини» узнагороджується Ашмянський район, центр культури. Третій ступені у номінації «Лепшая презентація традиційних строїв» узнагороджується Новогрудський районний центр культури і народної творчості. Дипломом другої ступені узнагороджується Свіслацький районний центр культури і народної творчості. Дипломом першої ступені у номінації «Лепшая презентація традиційних строїв» узнагороджується Щучинський районний центр культури і народної творчості. Ну і вядомо ж закускам. Тому сьогодні я визначила тільки напої. І так, город Сморгонь, Недовуха, Бабенко Світлана.
добра ферментаваны напоі па старажытным рэцэпце. І ён мне вельмі спадабаўся. Масты, квас, наліўка з вішні і наліўка з белай парэчкі. Не выпісала прозвішча, але гаспадынка ведае. І астравец. Вось тут ужо безалкагольны напой, тмінны напой, вельмі правільны. Для добрай працы страўніка мухніцкая марына. Дзякуй вялікі. Дарагія удзельнікі свята, мы чарговы раз былі вельмі радыя з вами сустрэцца. Асабліва мы радыя таму, што пашыраюцца намінацыі інструментальнай музыкі і танцавальная намінацыя. Асабліва мы рады нашим музыкам. Сёння імкнулася на кожнай пляцоўцы сказаць вялікай дзякуй музыкам, якія іграюць нашу традыцыйную музыку на традыцыйных інструментах, ствараючы сапраўдную атмасферу такога беларускага народнага цёплага нашага свята. Таму я хочу падзякаваць усім музыкам без выключэння, якія год ад году іграюць больш, лепш. Ну і ўзнагародзіць тых, каму сёння дасталіся падарункі і прызавыя месцы. Дипломом третьей ступени у номинации «Лепший фольклорный инструментальный ансамбль» узнагароджваецца коллектив инструментальной музыки «Кушлянская капелла», Державной установы культуры Сморгонский районный центр культуры. Дипломом другой ступени узнагароджваецца фольклорно-инструментальный ансамбль «Граўжышкоўскія музыкі», отдела культуры и вольнага часу агрогородка Граўжышкі, Державной установы культуры Ашмянский районный центр культуры. Дипломом первой ступени у номинации «Лепший фольклорный инструментальный ансамбль» узнагароджваецца узорный ансамбль народной музыки «Гулянок», Державная установа адукацыі Сморгонская дзіцячая школа мастацтваў імя Агінскага. Дипломом третьей ступени у номинации «Лепшая коллекция работ традиционных рамёстваў» узнагароджваецца Сморгонский районный центр культуры. Дипломом другой ступени узнагароджваецца Івеўскі центр культуры и вольнага часу. Дипломом первой ступени у номинации «Лепшая коллекция работ традиционных рамёстваў» узнагароджваецца Лидский районный центр культуры и народной творчести. Дзейчаў Ірыну Васильевну Мазю. Дипломом третьей ступени у номинации «Лепший дзіцячы фольклорный коллектив» узнагароджваецца узорный фольклорный гурт «Кропельки», Державной установы культуры Сморгонский районный центр культуры. Дипломом другой ступени узнагароджваецца узорный фольклорный гурт «Чоботы», Державной установы культуры Волковыцкий городский дом культуры. Дипломом первой ступени у номинации «Лепший дзіцячы фольклорный коллектив» узнагароджваецца узорный фольклорный гурт «Налішчаначка», Державная установа адукацыі Жодзішкаўская сярэдняя школа.
стилю. Дипломом узнагароджується Зелінський район, Центр культури і народної творчості. За популяризацію місцевих традицій дипломом узнагароджується Дятловський район, Центр культури і народної творчості. За пераемность народных традиций и интеграцию у молодевая асяроддзя. Дипломом узнагароджується Мостовский район, Центр культуры. За популяризацию обрядовых и святочных традиций Гродненщины дипломом узнагароджується узорний фольклорний колектив «Василечки», знову адукації Гродненський районний центр творчості дітей і молоді. За самобытность и отметность выканательского стиля дипломом узнагароджується аматорське об'єднання «Сустреча» филиала Нацки культурно-краеведческого центра народной культуры Воронежский районный центр культуры и народного творчества. Дякую, Ірина Васильівна. Нехай цудовний добрий настрой завсёды буде у вашому житті. До нових зустріч! Спадзяюся, сябры, што вандроўка па фестывальных пляцоўках была цікавай, і вы таксама дакрануліся да нашай беларускай спадчыны. На сёння, даражэнькія, усё. Я развітваюся з вамі і дзякую, што вы неабыякавыя да каналу «Жыву дарогай». Да пабачэння, сябры, да новых сустрэч. З любоўю да вас, Марыя Самалевіч.